mi hring kan lo upazela taksa risel dan le risel na zirin kumsom thumemo kumsom liemo kan lo tin to chuanin kan taksa hianin alo tuar ve a kan taksa po lo chuai tan ve zela atinga hian kan vunte lo thima kan vunte lo chuara tin taksa po chak lova kan taksa na tho engkim mai hi a chak lo vel vek to ni chumi ven na tin upat nuwa po enge kan kum aya lan nau pante kan kum upat aya risel te a lan tar lo na timai ang khang te kha kan soido na tianga hian anti aging damdoi anti a amum te a hnoi chi te a jackson chi te a oma heng te hi kan soitur ber anilova a chan chu hetiang kan man te hianin side effect hi anei theini manilo khan kan remai theya mi indian model le film star lar tak mai pakhat sefali jariwala anti kumsomli pani lek chu athi thut maya mi cardiac arrest anti bp lo niam de thut ani ome kha athi chante anan zonga anan putak ber chu cho manglo khanin hemi anti aging khatiang injection te kha alo la ni ome khatiang ka treatment alo la nuala thildanga alung lam emo thildang taksa in social neng ma ani lova tin tunlaya thalai tena an urmm thalai kherlo pon an urmm ngona nan ti hemi glutathione injection hi ala thin an ti boka khami alak wang te pokha ani mai thei tin kha along di kherlo thei bok in anti aging injection a hianin botox ten ti botulinum toxin injection ten ti kente poyan mangna sa amai ro chu kan soi tong khan hetiang injection ang chi te hi che chuanin tang pui thu in side effect te kha anei thei ti kha riat tur ani tin tuna kan soi tur te hi chu tianga thil har sal emo thil dang dai emo ani lova tin kum upa som thu emo som li emo aya upa te mai ni lovin kum nau pang tan te po hian hi risel na tan hian atangka thoti kha riang ama sabera chuan tar harnan chuanin tui in tam apoimo ani achan chu hemi tui ri tlak chamna hi kan taksa pe rang hin atorba ka hianin kan vun hianin atuar mai ni chu wangin nitin tui in tam ti khanin voi khata tui in tok lam kha ani lova nitin taksamamo to kan taksamamo ti khanin kan na tho dana zirta po niyang thantla na thok te chuanin tui te po anlo mamo ma che thantla ngai lo chon tlemin anlo mamo tlem ve dewa tiang khan kan mamo ang tok tui kan in thin turani chuanin antioxidant te po thin turni antioxidant anti hi amezotong hianin hanle ahara in oxidative stress kan ti he po mezotong le ahar tho he wang hianin dana benvon te kan neya ru na te kan neya tin kan vun te po lo chuar ma thinani hemi oxidative stress wang hian chumi veng tu chuan antioxidants kan thinanga he tianga chu video te pok siam nol to en thang chuan in frianga hemi blueberries kan ti te tiang green tea kan ti te heng te thra tin hei ba ka hian hemi mizoram po kan mu mai thei sunlu te le hemi ser hrim ser thum emo nimbu emo tiang hrim ang chi te le hemi mizoram thei kan mu ang chi hi chu a risel vek mai tiang henin antioxidant kan ti hi apai du vek mai ni wan chini in su mangai thil thum han ti hian hemi theile thai atanga thum atanga kan ni lo hemi ani chu rala thum mi lo chini manga ti thum hrim thingpui thum te cold drink sang chi te chang thum te ke khatiang chi zong hi in su manga achan chu hetiang ti hianin vun ati risel lawa vun ati chuar ma tin ru chuk tua na ta po hemi thum eni satu wa hianin kan nei theni chuan muttam hi chu nau pangatanga upa thleng hian kan mamo mut kan kham lo chuan kan vun hian atuar ma sadu ber thin hei tlai war pon
atu ka chon mel ta pot thu ani khatianga hun rei tak mut kan kham lo reng chuanin vun hi ango theilo tunlai tong takin vun hi aglo theilo ani hi ngai poimo ela chuan taksa po chet tam angai akumu patlama te chuanin exercise lak vak tan vak te kha kan thei to lo mai thei amai ro chu in chung khurvela da po chet tam ila in kia kal tam te heng hi kan mamo a kan upat to hianin exercise lak lo mai te kan chinga in soi lo te hi amai ro chu na sabak lo in soi tiang te hi kum upat lama hian kan mamo zel ti kan mamo em ti kha riat turani chuan rilru ha na te ti bo hei hi har samai thei ang achan chu mitin mai hianin har sat na te rilru ti ha tu hi kan nei veka tiang nei lo chu kan om lawang amai ro chu hemi tul lawa rilru ti ha te po om ve theya in lim phram tum te po kha apoi mo ve ani tun lai kho ve la hemi depression nei te anxiety nei te antama heng tan te chon nge antar boi mai thin ani chu wangin hemi thin rim na rilru ha na etiang rilru man sat tuk te po kan vun te hianin kan taksa hian a ngei lova min ti tar ma thin ani chuanin eile in tha kan mamo a tin thau hian thau hrisel chi hei sa thawang chi hrim ni mo bong ne mo vok thau ni mo e lam pangi chu a hrisel lo du voka beka tin hemi kan tel man thil kan nana kan tel man te po hi vegetable oil te ne ma se thlai riak te ne ma se la ei tam hi a hrisel lo thawani thau thachi a chuan hei avocado ang chi te nat kan tiang chi he tiang atanga thau riak om te chuan riak a hrim chuan olive oil te hi a hrisel bokani chuan kan taksa hianin hemi ni sa tura satu tukhi kan vun hian a ho maya an chu ni khiap khum lo te emo lukhum lo te emo sun protection ti mai la khatiang te mang lo chuanin ni sa ten chuak lo bila an chu mi mai duk kan ti te mai chu kan ti thlen tu tamber chu ni sa hnuai om sa tu tuk wangani chu wangin tiang laka ni hiap te khuma tin sun block te po man te po apoi mo ani chuan eile in ti khanin balanced diet kan anti kan tak samamo rang thau te po tok chia carbohydrates te po tok chia oil te vitamin le minerals kheng te ka kan tak samamo tok hi kan lak lu apoi mo tin in chen la ma chuanin hairstyle ti thanglam te po apoi mo atul ve ang chuanin cream te po rang a hlom lo chi a oma tin glutathione ka kan soi ni china khan a injection te ka hlom thei ni mai thei ti te po kan soya glutathione hi upat lama hian kan mamo ve tho maya amamo tan chuan amum te hi apoi lo de wa hriat ani tin a cream te po glutathione cream te po a om thoni hei ba ka hian moisturizer te a oma in exfoliation te kan ti theya hei face pack ang te hi khan te kha a hlom lo chi ani hemi adam do emo noi chi ma te man ro rawa chuanin vun chuar ven na le en kol na ti video le hemi mai chuar ven na ti yang video hi ka siam to boka hei hi adu tan a en let thenga in hlok pui ngai po ka be se